That is the thing. There is pros and cons in that. Well, you make it easier for us. Of course, there are some cons, but One more volunteers. Okay, there, back there. For dispensation of justice because First year. definitely for dispensation of justice because even we have to adapt because it's all means of development, so we have to adapt it. Now, my answer to this question is this is a wrong question. Artificial intelligence is there, is everywhere. It's a scientific development. The only thing that is how to use it for our benefit. That's the main. Kota akwai committee na mai ani computerization sini pa si makada on si yanzu computerized or ina was discussing students kan ke no da hoji ke online da toy PM3 or toy da evocation da su kota da evocation or ki parmi da boje su sigi report ki batang si da ko pase boje proyan base tarka ta da ko jaje su ko sta mutna akwai summer vacation maru sida masi vacation base ne bi khudung sa lo ga masi koi training suma high court na koi judicial ka da ye sponsor to la da young advocates in the koi artificial intelligence ki use to masi ki is the main bani ko mere da koi drafting koi court craft ki sutra Sige, yang matang sina koi surgery jestaga redu mase koi bok khudung sa da ba dagi mase aus station on dagi bai hota koi niyojiत koi central project committee manava bani bo handbook ki koi wasu decisions great ki ho bisate mana agi muझे AI sina apoi ki karo to ko ko su juka bi karo su karo to re AI sina केस थिदोक थिजिन खोटपा खोटपा अखोई नाहल ले कनो तौरे अदुबो सिगी डिफेक्शन ले एआई दा साइट तो जजमेंट सी अखोई मो हेलुसिनेशन ना लेतबो केस अब साजिन लगे हेता पिरपा अगर मोई एआई दा पिरपा जजमेंट सी हेता कोटा साइट तो वा फिजिकली मो सी चुमरा दा सोर्स दी एग्जामिन तो वो ले अदुना अदु मोगी कोपो इस ओपा अदु नी सु मयाम दा फ्लोय दा वा दा पे ngara han da कोई तारीख अनिदा जुलाई जस्टिस ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट सो तारे समाइन एआई सिजरगा तौसे लोकेदा लेतबो केस एआई द साइट तो केस कंफर्म तो दना तौरगा नि बसे मिसकंडक्ट भी का रहे बिकॉज़ जज द सुमगु सिजन दिया दु आराम जज नि का अतु बो मयाम दु खतंग अपडेट ओइदबा ना सि सिन सामखुम मोइना एआई की सांगदा फुन जजमेंट पिजे रिलायबल ओइदे से हाइबे यावे कोन तो एआई सि AI model si makan jami aduna AI ta court ki case ma hamro tam da moina pirak podo adu research ki tiya ba adu hoina authentic o evaji mu source ni yen da ne adu ka duga adu ki moi pirak judgment do ila adu atai atopa thiba ki tiya dum ma gi do dum reliable hoya adu judgment ma ni am thoi ros kan se like the judgment was sar piso ai sa ma thiba so dum bana thoi am ko aduna hoi source ni si judgment chumra sumdabra is a court ki website na traga SCC ko boy AI ko manu patra ko mo thoi ba website me am sine compare to ka na mana different AI na heta different citation ma ta judgment je bari banga thok isla ko yaw ko verify to ko sa ne khana ga di sakol pe je ko ko sida error khal di lei judgment ni matang da to ka AI da thi be je pate hai ni te no da lai hel le por le ko ko is solely AI depend on the other.